Gotunaviya yek eve ku bıçağı ku tene Diyarbakır'ı ve dorası çarhat zavşi cengvani üyene, şefkeri üyene, mücahidi üyene. Cenge ambar diye ambar çayı çıdı ve zera. Löyleri nümeca bir vurdu. Cemaat nümeşdike. Hasan Fehmi Bilalci katil bir şey Said Efendi'ye. Fehmi Bilal cemaati ved kate tereddüdleri aveda rudine. Ame faro behers diye insana ki bir paresi diye o paresi diye radı ve hers ve az fehmi dokuşur. Em güçlü meclikin evçi mesele fehmi terel beri avre tıştan birisine tıştan cüda dike Şeyh Said Efendi belirse. Ve amel ağadı ve davete çiye tücü fehmi çıdı fazla. Fehmi tere cenneti veya tere cehennemi jitera çı lazım. Yürüyüşü merak kalema fehmi lazım, müjir fehmi lazım. Bahve alakatı fehmi tünne. ودخيل بعمل فارورا عمل فاروش الرعاية كي ودريشة بلد قربان وكاتية وأبياج الدزانيني فراسة الشيخ سعيد أفندي وما بس لو تشبيه أبياج زكومة مساجك يكا دوامين جي وجاكو دوالي أجل داتيني Miri Sadık Cerrahlı Bey'in malbatı nastıkı ve esprimiz anı komutanı uy mıntıkı diye asker denildiği şey şerrivan şeyleri, levderin gerekişi asker avcı demirin joğuz hedeki zayiat şeyleri yani insanın için esir dıkırın tabi askeran, insanın sivil şeyleri yani ودقرة ميري صادق دقرة أو سبيلي أسير قرتنا تنا حضور الشيخ سعيد أفندي وديارك ميري صادق قايد بيه وانا جزاء بكي انفاز بكي الشيخ سعيد أفندي دبي ميري خير بتبيلي شيرات بيجي دبي أفندي أواناجي دبي سبيل الخلق بمنطقين وتابع عسكرهم بمرا شهر كرنا لما تستنا وما باناجي أسير قرتنا دبي ميرة بقرة سلاحي واجدسي وان بقرة ولوان نصيحت بك وجوانا مسألة إزاح بك وبردة براليخ هر المال آخر نوزار وزيج ميرا عاجز دبي ميرا عاجز دبي لي itiraz inarken boğutana Şeyh Said Efendi evvelce humanizma Şeyh Said Efendi ravadıdır Roca Dudyan emri Kuda disan leydanaki şerreki çeydi be şer daha kırandı be. Gelek izayı açıcı asker altı dayını. Bu disan askeri Şeyh Said Efendi, Şeyh Said Efendi bir serdik evi. Bu esir, tabi asker esir dedim, tabi insan sebil. Dubare disan evmili sadık ve hirs. Bu dikre jwan esiran yekşi roja beri ku hatı bu kırtını aynı merfe. دبي أفرد ما بزيد من دهوب وراني ما نصيحة شكر وما بردا يروح اتصال تبين قد وهي هات الملك تجمع هات. Şeyh Said Efendi detemeli şuyum lafıyla debي تجارة تشوف ده ليه؟ دبي شو فلان بديمه. نومي تجنيا من نومي محا عبد الله. دبي peki Türkiye debي اسم مسلمان. Debet milliyet ateşi gibi zazame kurmancı Kürdüm yani zazame. Peki debe mahav debe emji debe jin mahav zazaye mahav Müslümane ucu falan gurdi falan mantıkıya. Mecbuna kutuni kurdu debeji em binin hole me hayata fadaniye oldu. مبجاني فترة يوتي أم جبونا كوبيش المحوزة زايا ومسلمانة دعوة تجيه لمجدين ما هو بميلة هذا الشخص كده عم على خير ناكي أفياج التدازانين يقول شيخ سعيد أفندي إنسانة كي
humanist biye, di merkeza da insaniyet hebiye, di merkeza da ahlak hebiye, o ol hebiye, netev. Eğer bu gibi fikrim, bu mu pırpal keşke? Di çare meheda, am belki çar sisi yani seri çillada, Şeyh Said Efendi Cumala kadar bir kere karara berkadan işaret ki dedi veya karara mücadele dedi. Der ki tabi birayı ve müfti Hınusi biye Şeyh Badin Hoca Babili Şeyh Abdülmelike bu tabi biraz ki çan haber merkeze itaat dedi. Bu ber bu bingol cevakçu dedi. Lser mabeyna cevakçuru tekman Hınusi de yak çikiye binavi Karakan bundaki mezene bu çağrıcı merkezi diye ulu dere civine bir şeydir. Ev civine da endamı azadi işitildi. Vaka Kerem-i Kolağası, Selim Begi, Madragi, Halit Begi, Haseni, uhan insanından, aşiretinden iştirakın doğru kes insan, cevin kış insanın sereke. لا يشيخ علي رضا فنديش شي حلاب بالكره رسالة اسطنبول داخلي وديارك دمك على قوام بهبرا هبنا كل اللي يبدو الدنيا شيخ علي رضا اسطنبول سيد عبد القادر را دايم سنتن چند که سر مثلا مشاره بکن دور هفته کی تمام کسایت کو اسطنبول هنه بار را علاقه به تصدقن دايم نتیجه دا سيد عبد القادر دبيجه شيخ علي رضا دبي اس باختيار على قام جوالات هاتيه بريني وهر شيخ سعيد انسانك اولداره انسانك مالداره وانسانك زانو عصايه هر اللي دوراوي توببت وشبرا مازال تعين بكن واللي بي بدن دوم كرني مجادله خا بدن دوام اجي لبرا تسب سر ملي ما بكبه ام اجي لبرا اليكاري بدل نتيجه شعر زافندي تي قرقان وتقرقان دا كونغري وكا كونغري كي بيچاوي لغور ظروفي بيچاوي قرار كي قرتن اف قرار شي ابه لمجاد لهمبر الظلم وزوردستي و داگر كلك دایما گزارگونه که در قسمه در حق مدا mücadele cihad. Evlat bulgur literatüra İslami demek bu hem cihad. Ev harekata dınava İslami da dınava cihadi de benaftırı. Karara duaminci, kala duaminci eveku ev keseku iştiraki vi mücadele haneci bikrin, evji navi mücahidi tenav kirin, evji mücahidi. Ev bu seroki, serokatiya vi mücadele u berhadaneci bike, evji reisül mücahidi. Cüyü saati beva, Şeyh Said Efendi ve mektubi kwe, tamamı kesayatan rab, siyasetan rab, insan avatışine, Muhammed Saidül Palevi, El-Amedi, reisül mücahidi. Bir sıfatı, navdike mektubu kaç bir sıfatıdır bize. Çakı teni pirani gele ki xabatu mücadele çeydi ve teni pirani şerri gelm dest beydike, ucu pişti şerri gelm şuba, çakı teni berber eyle u vendaran lıcı digerin. Şeyh Said Efendi'ye karara gidiyor. Dikkat edin, ne yapalım? Ünvana xad bu herine. İmza xad bir şekilde davayacak. Tabi Muhammed Saidül Palevi El-Amedi Khadımül Mücahid. Hizmetkar-ı şureşgara. Ve hizmetkar abdike. Evya asalete. Evya imane. Ekliklere ki zidota. Çağırdı bir tane imana riyaset edin, reisi edin. او چاو دورای 10,000 انسان دجبه به سلاح سرو
دبي از غلامي شورش كرا هذا دبي كجمرة درسك داخلي أصالات أوي شخصيات دولتي أصالات أوي حركات ومسيوني دنيا أولي أوانا تجدي مهمة دبي كو أم الشيخ سعيد وهوالي بناصر شروع بكن وجو بيشابو جاخراجي بيان بكن وجبو عدالة تأسيس حق وعدالة دي افتشتاشي بيوسته أزياد كارم دو بيجم ومن زمان وقرد قالك سباس وجو چاپ همینی و سان جوار هست یک تشتکی دلیشی بیان بکن دبشت پانل دا أول جارة یک هدیه کی الشيخ صايدر یک هدیه کی وهي وكا سربريز اللي بورا بهارو بكن جت خيلي وي تشاكيت